lifeonline.com obekona dwen pan ni Kofi Mensa ade nsem na guo na so akenkan bi na bibia akokama enso ede ama yesanso streaming live ghanawaves.com afemachinin.com modern.com tuningradio.net lifeonlineradio.net and everything your life Zeno radio app on SBBiani na besa enkan fm yensa ekan WhatsApp number no so anasa text line so a 0533 898 915 0533 898 915 na fi yenso yate wonka na bibia akokama edi ama na unim say adia Access Bank Division 1 League no games no adia ebi ebaso zone 3 match day 9 twaso ene na dwumadie no enso match day 9 no elshase Golden Cakes etnase oni Akache All Stars ebebo afa Still Believe enso ebetena fie na oni Uncle T United enso ede aboni afa ochina nania ene susubribi ede ewentam so Ho United enso ene eye Kings Palace ebo Kofodia Sempefi ebetena fie na omone Bolbokwa efe ne Vision FC enso ede aboni na God etnase awatema na one Achimda Kotokru Royals also ede awentam so Okwa United ene Bobokwa yefen Home Stars enso ebebo na fe Monday Bobokwa yefen Accra Athletics awatema Sports Stadium omo atnafie na omne Bobokwa yefen Atram Divisa enso ede aboni wei aye games a na se no nso do ni chiemu ewo aye Access Bank Division 1 League ni mu zone 3 match day 9 ebaso a yadimu komono enso ede abro na kopiemu enso ewo aye na se Ghana Premier League na games no ayade a ochina ina ni nyina enso ebaso na say na parents no esi etie ewo aye Ghana Premier League ni mu ochina no miensa ebo a ewo Nana Ajiman Badu Park ayade Aduana Stars etna fie na one Accra Heart of Folk never say die until the bones are rotten enso ede aboni sabrena no kopiemu Dr. Kwame Chase Sports Complex na Bofa Katano enso atnasi na one FC Samates enso ede awentam so unimi se Bofa Katano ayade a omo Sunyani Coronation Park no omu kodi nsembone enu nchini Sunday yade omu ebom game no enso ewo Dr. Kwame Chase Sports Complex Kumasi omne Samates na ebo Sunday sabrana no na Go Stars enso ene Insuatreman ede aboni Babiani Dance Park afi Wafa Park na susuga kopeno Accra Lions etnasi one Nations FC ebo Aliu Mahama Sports Stadium enso Temle Kawela United etnasi na one Bechem United enso ede abanchirimu afi Great Olympics Wafa Park na so Monday omone Legon Cities in ebebo 3 p.m. na sa game no enso ebaso suga kope afi Asante Kotoko ebetnase na one Brekum Chelsea enso ede awentam so Kumase Baba Yara Sports Stadium enunti wey kakra enso aba 2 games ya 2 ede ashada nanka wo se Real Tamale United ene Mediama Sporting Club ede aboni nanso Mediama enam se Africa Champions League enra omne CR Blizzard ede aboni ntino ayade ampanifo so monje wa home na fe yampa brepem na fa game no enso enhye Hearts of Lions na keso mo so no omni Dreams FC enso ede aboni nanso Sunday Dreams FC ejina kono enu ntino mpanifo chema omonje wa home na yenhwe ne ekori ne babripam na fesa game no enso etimi ahyehyɛ so enu ntino wei ayen krakra enu so efi aye Ghana Premier League nim eba yerimu nkomo no enso edi abro we nyina ye nkomo babedi ehon nkomo enso ofia ukopiem onkofo gross so ayada games no bebre na enso ebas Napoli ani Inter Milan eno no Italian Serie A Le Havre any PSG mbabo ewo French League anymore afedo ni chema EPL no games awdo na bebre na enso oma Maoli etnasia odimu nkra ni nyina enso ebejao ene anopei enu Arsenal ni Wolves Brentford ni Luton bebo afedo ni dedie ma Newcastle and Manchester United na 8 p.m. ina sa kraka no enso ebaso hwan na edin kunim Newcastle and as Manchester United ochina Man City ni Tottenham
Liverpool enso any film ebebo games we nyina eba so games ni nyina no ma ole tenasia odi mu ntwa nyina enso ebrenye na bibia akokama edi amaye Black Queens of Ghana AFCON no ayadia qualifies no enso enua game bako eba so ewo eye Accra Sports Stadium ama Black Queens of Ghana ejina mo na so omo sheka no miensa ama Namibia fo no omo te kanemu eye bako na ayadia omusan air travel Tuesday mkopiem o Namibia na return leg no enso etimi abaso na coach friend aye Nora Hoptel ono na obepiem o the Black Queens of Ghana or serve as head coach enso amo mamini ba ye obo games ahodo na enra na oconcede aye 1 goal mamino oba ye no obo game against Benin Black Queens lead 3 afei omusan ebo Senegal Black Queens at Senegal bo mekani miensa Senegal entimi ante return league Black Queens etna fie osanso echi Senegal bo mekani mbako a Senegal entimi ante Guinea Bissau ene Black Queens edi ebonia Black Queens edi nkunim ekanu miensa ama Guinea Bissau enso entimi ante afei Black Queens and Guinea esan ebo return league bio Black Queens edi nkunim ekanum enan ama Guinea fo no omantimi ante Black Queens etna sia na so kopiem o Rwanda ekochi Rwanda ebo mekanum enso ama Rwanda entimi ante return league ne eba so o Ghana Black Queens enso ese enan Rwanda anshebi Benin omo etna se ama Black Queens ekochom mekanum miensa ama nei Benin fo no entimi ante return league ne eba so o Ghana ama enei Black Queens mienu ama Benin entimi anti enra game bako eba so Ghana yene Namibia edi eboania Ghana ye sheka mu miensa ama Namibia omute kanu bako na asema wan se 4 goals no piem nyina no Black Queens ena ehye enu ntino Namibia goal no na ye own goal Namibia goal no na ye own goal enu ntino ase Nora Hoptel the opponent Kofi Yakwa opponent enyanshe Nora Hoptel 1 goal no consider ye no ayo no a ni team na share no ho oh yeah own goal yeah ma me ne de osabaso but dem say na ye dem kofo break as more that top countries in Zambia Morocco Nigeria no mo South Africa no na hu say e ba ne ma football na mo ni mboyi pa no mbobi but kwabra say you say eduru beje wa ya trema eduma woni biya ni ye so come on say di nyina Black Stars ni pa 11 na ayo debo araze entino why de enura say nye on one player na the ball to na tenema so many games are or share 3 4 7 11 to me share na but obi adu for ball to na tenema so yamura baso na say be ya e be boa no ma adwuma na o ye no watumi ade aye ni AFCON say WAFCON no say then I think say then ya o metumi akobi say ko bo Morocco yes o metumi akobi nti o mo kwa na e hono so akoda no ho de ye ma ye hu ye Black Queens nim wom from so komu time adwo ba ya no no then time no ye bo Black Queens a ukra ya kwara to me bo first 11 na Black Queens as we but you see prem no can say born here say ba no say ya free under 17 the 20 Black Stars nye ekopie ye ma football na ni dom so first omo ko World Cup omo na nim say Ghana for Ghana na mare na ko World Cup na mema grand ko bi da but sisi prem na situation na ewum no na man share dey enkoyi ta Messi tegumu e be fa adwuma na head coach mi so mo ye dey Black Queens no ene ma enkoyi but sisi ma me na ba be chen say adwuma no guso ye dey oyi ni o hwe place a wodo wonyo mo de mo bo a sisi ya de kwamra bibia de na kwam tie bona baso na ya bo de maba wa no so baso we say sometimes I na say ye teams no ya de a ne da baso body na akoma place no say omomode mo na ma ne ma koyi but ne ma enkoyi de na esi coach eni ti we no me hu ni say ene ma koyi de ma Black Queens ne de baso body no kasi ni mu be 80% no e say the truck coach ni say no body mo na ma Black we go in Black Queens place we a lot of them no more time na Messi kwekutegu coach Edmond no na players ni bi won dada but ye hu say show mo nyina 2008 nya no mo kan won say 2008 ye hosti e Ghana 18 yeah 2018 sorry 18 ye hosti e Ghana that time na ye show mo nyina so part of Black Queens yes you know ye hu mo na ye hu say performance na ye good but say see coach we ba no being players na kasa kan say coach ni ba no kwa vava so no wakasa ene say the ensemi obeka ya Hotel as I'm check it minim we few country minim so ye adwuma with Israel mo na ade ni dini de am so ye Israel ni so checking the dinner obe fi Israel Netherlands for no bia but I'm so ye adwuma with Israel national team no be ye adwuma with Netherlands kakra
but ni din ya say Israel food yeah kwara ma me de to be frank ya fa gronto nchen adwuma de oba abobi obi a be ka say bia ma me de buy no modern born so any pa de na sa npa ko no Swiss from France Swiss. Switzerland. Switzerland Okay. yeah But why Juma with always Switzerland there I Juma Holland na yeah Switzerland entina ukọ emba football mu a Switzerland for money bob pa sa omo qualifiers omo so boy I think say Euro say na ma mefa na nko de omo chini bia mo che no o da bia mo mpe na so ya na yenya so fa so say o da bia mo mpe uti ba Ghana e be ya dey we ya Switzerland na uti for mo dey work out omo mpe coach omo a lot of coaches but no radio ah obetumi be coach ya inu de ani bio no radio demfu a kwara anase me yan penifo ne mwa e coaches no sir offense ya wo crofo mo ya mba mo to mo si wase mo nya o me adwuma no but kwara wu course kura nya bi ko say be organize bibi dia mo say koye na nya certificate gwa wu nya bi nya Kofi man no mo nko ana say e man bebre wo ho mpasa mo ye coaches na say na say na no da hu say kotoko coach offense say Prosper na Togum e kire eye mana de ama Sky FC MTN FA Cup chairman me di Isaac bibi atawo senata the wife ko bi krambo mo ka say the wife no do anymore yes and I say enu ye omo agi omudi awie na omo nim de amo ye no but e ba na grassroots coaches na say omo no omo sha say bi obi oda ha so ye coach o ye oba ono always omo publish it na kwabasa ma oga nipa do sen bere nipa do sen na tisa asem no nipa do sen na guse omo nya adwuma no eso omo nya adwuma no ma obi ati dwa akwa ti se enedu ye fa coaches ye training ewe bi atim down sports stadium tibra what I say but ko ye say bi a obi onu e coach a oti ni be bi na kasefo na kwa na enimo ma ye se so ma ko prampram omo da so na ye te ya prampram nti unim die mu no ka kwan be so mo fanfa so nim die mu no kwan ya fa so ya ne se e bi atim da say se aha no football ina da no papa ye fen say reverend da no ne da be so ye no ayen kan ka hwa ka ofiefu ka wo dwa ha person coach na se e bi o ne ji hono person ye say a na due e bi a hia ye conference hall ye be hia ho no say ne ai de na no bi ate o mpatem anu no ya ye de e bi akokọ fo am do bi ai ne de bi o mo e be yi o mo no ne ya sa dom kokofro dia ya ne san kan kan musua de na fe de mu prampram ho bia na ye hu se ye ku ani but o kwatra prampram se obi o hye breku on oni phone oni network o be da hu se publicity bi o be na ate alright on te wonsam ti e be den de ama se be nya nkrofo a o mo ye pepa no so betumi adwuma e mema ne de hu se mema de ba ya fo ma ya kese tumi to na mo ko ya de bi but oba hia se o be encourage no o hye be bi na o ko obi ma onya adwuma na o be yo but on sera nyini hu ndi hu se na me kra coach de ba coach mi ko ga kra ye be ka say ma be ma dodo mu se first na nu tira na ma ntumi bobo no because man e bobo a na mo sere mo say oye be ma say ba be ma aha na ye sere no but edu time I hu say football ni nya me man ko ande a na mba no nso tumi ye ni ye eye ware wo enye se bia ko bobo ntinu me bobo a na se bobo a bobo ne keke omo bobo e ware wo what I say intinu edu sa time na ya kira de mafifa fo aka ma nkofo aka ma yesi na awura nkofo tirim no yesi ase obi wo ne baba na so pese bobo a na ye ja no free so yede onko first na ye de nkra ma so ma me be ja oba se edu ani mira bobo 4 o'clock na wa kar ma me asabu je ma me ko train ba ma kra na da se na no ba ka ba na de ma se betumi ya sa de ni but yesi more education ni course no na nkofo tie ne ma senti more education ni course no ye benya mba mo ye omodo mo be referee mu mba mo ye coaches mba mo ye obi be coach we on so bibiri wa but ye ntumi fa mo mai me younger age na mo be say 7 years na ye bobo ye training the field and FH na park no na every day bia me ko train na mama ye na dwen say obe business bi obe tonya do ani tools ni ade anti na wa na do be ko do ono ma we so the time your mama kwan mama ye bo adwuma ye time I bia Black Star sebo en kran bo nyeze bia be fa wontoto to obekọ no abantem obekọ abantem so ati ase yeah nti time no duo no me so okopa ko training na coach be fra na de nyaado so se ko na koton nyaado wala bia ba this time bobo anka na udumi so nka se okwobo nti ngoton nyaado na ma ba training ba so be di abaka se obo di ni okwoba ba be padu na di na bo na akobọ no so ye ma oduane ye ma ohwe
but anka bi anka de brane kom na beba fie yes anka nkrofo mu abroche ni bia ka betum kura tu ho se me de me nkoton nya do bia me ko bobo ko ni woni da so se wo kwa bibi kakra be pie ho no mo nya bibi adi but de scan bi no e bia coach ni kro no mo musika na de run team no because me ka tama na e bo team yan just can koto ball yes ye koto jesi ayen ye koto boy ayen ye betu kwa ko bia na se ko bo fu o ka e be han mo place na obi atua bia 5 series one tua bia wo ko bi na ka se ko bi yeah onni mbo se den ye be ya fa wo ko what you say ye tua 2020 series ye tua se babroche no de aya na ne man bi ma emre kakra de mom nti no yeso de ewa ni nti kwabra ye be som sa na kakra nkra sa nti nyame bo na to super bi gu so na fa mu ko na ofa mu ko mate question of the day na be ba so ma only say bia come there oh champion nyame adom ya shim na no nsem no so aba ya bobo kakra no na edika no na editi na edeba ma me ready we nti ona ma me response me ya makoko fi so na ode amano nsem na ba matekasa Jurgen Klopp, he works with a budget that is far less than Pep Guardiola. If you said to me, which manager could I bring to Manchester United tomorrow, it will be Jurgen Klopp. I think we have all been saying this from the start. Guardiola can get the best out of the best players. Klopp can transform someone into the best in the world. Gary Neville, former Manchester United player. Spot on. Spot on. Champion. Because on say Papa friend Jurgen Klopp or the Dortmund Asia Pep or Bayern. So okay. Anna or the Liverpool. And so about be facing Manchester United. Yeah, City. Yeah. Say United for now. You my brother na guntia ya na. And champion, o share two coaches we. Ope one of the coaches on was assist so omutimi match Pep Guardiola boot for boot Jurgen Klopp number 1. Pep nankasa admit I think last season or be admit say coach on neighbor be share onya headache pan here Jurgen Klopp because ono City born or bono Klopp enso enja man say bo Klopp nso be obe ban full attack so I just say so omu two coaches and o share omu mienu so head to head na I think say Klopp ewo 11 wins ana Pep ewo 10 wins 10 yeah enti no say ade na dane ana yede o hwe teams a Pep a manage a de share Klopp na yede Klopp nso teams on so manage de share Pep na champion Jurgen Klopp is far better. You may make canon in coaching wise nua omu nyina ye achievement omanya in comparison to your friend is saying salary omoje and afi budget the core transfer market no so top players eba Bayern sika Bayern be ya top player no Dortmund yinto so ati ase ana sika City no be kwa top player no Liverpool be twetwe ne ho so kakra na saa two teams no enyama club no yan hwe adwuma de omoye okose Pep ewo Germany at Dortmund je Bundesliga ni finish in so many years no bi anye Pep eba England or the City abe dominate ya the only coach wa be stop Pep is Jurgen Klopp so me and ne okasi yan pe coach ba ko a obetumi a manage Manchester United situation as isi omu onko say ska bebre wo transfer market no so a champion I'll go in for Jurgen Klopp. Okay enti Mauli so there no there but Kofi yeah wabra me san kama bi wana we en kra here so be kan kra bia me because obi an Pep Guardiola na juma here from Barcelona to Bayern to City dabi ya Mauli ahwe that me betimase ya hwe no away from that aspect Mauli are dealing with that ana me say be dey see asem so nyesa na me see one man kan me do kan ye ube kan all right be say me now intake our United side now guy never this two coaches no dey bim wana me be kan akọ man kan ze nyi what is there you coach bi o ma o di man sa na mpa kire ene we coach bi o mu zo o te se o ba no onim se di ku ni skanti no unya man 20 Ghana crowd be ye fro ya ye nkwan ma obedi ene we ba so no man sa 20 Ghana na o dumi fa nya nkwan pa bi ma ndi wa he crowd ba na no bi dia wanya o he o ba ka cho sit kana so what is there
two coaches no obi anim adwuma no ye but as at the Mauli kan no obi anim Pep Guardiola adwuma Pep Guardiola demanded what I say oba City say player bi ani City one oba oda so o use no obi akọ to no ana de aba onwa no hia ne nema ode bobe me Pep Haaland fanbra me Pep fanbra but just say bia o compare sky on other top players and do compare the Liverpool so better I think say bia City je betumi aburu Liverpool dia so what you say so such a coach coming to Manchester United so Manchester United was sky enough that was say the be adwuma dia oh na o me pepe what you say Manchester United was scanning down say be top players in there I'll go for Pep Guardiola but say scanning say dem drew betumi to 30 say there I was say to because no Manchester United is here place who on nsuo mo say Harry Maguire hwan fu be claim na the ono ne material ne our best start on man say Eric Ten Hag here say CM Prempre so say scanning enya enough for betumi akọ to players e be si tunu na adwuma na tuma there then they should go for Liverpool coach Georgian club at the number and see how we are so I open two top coaches are omo ye adwuma so ani obi anim say wo gidie onmu a say the adwuma na se nsa nne e de se nsa o chena nim se betumi adan nema ni a kwa na busa kwala kra coaches obeka no because come Madrid coach na mo no manyinyi omo ye sa coaches no omo fade out ni bi no what I say Ancelotti mu de omo fade out omo ye mpinifo 70 ho ahwan 81 for but say coaches omo gina pempen so a se mpempen ye ni mo sa Thomas Tuchel mo level ni bi ni de se mpempen de Pep Guardiola Georgian club me coaches am home say do there den a ko formula Eddie Howe oh nya sa level ni bi kra ko fa we mu bra o de mo ba usika o honko ade a kwabra o me ye adwuma na de ama ho what I say nti san ko de Antonio Conte su da bi sa ko friends Ange Postecoglou no say mu de we Antonio Conte former Chelsea former Italy by no Napoli no sa coach ni so one of best coaches are so be Manchester United is here but me in their mom but to me there I'll go for Liverpool coach Georgian club in any circumstance yes okay Mati in terms say she had a Georgian club winning case no hanu ma only yanko phone close way yankombra Mati champion we say for once again fantastic good morning and so e call diamamo say mo fidie no eda so eda hinka 93.3 FM na fiagu kansie mu nsem no enkrofo enkroso de kakra ya aboabo no ye de no so aba be so mo pepa enso wo show no so no mahuni a eko ene ne a eba me ka so be mo Facebook ahinka 93.3 FM pacho pidu ho no ma na wa like page no na fi wo do comment no enso ato ase na fi wa share show no na afoforo enso etimi monitor affairs enso ofie hanoma sa ene nkoma na etie na eye December 2 2023 okopie mo ohima listening nchiro ene ntrada so a eye Saturday ana obetie memenenda enso ewo asase ya Ghana mu eye dia wodi wa wodana one empenfo we enso ehwe bom papa your friend Ibrahim Sangare or Pennyway and then also enya 26 years and 1997 2nd December and yawo Ibrahim Sangaria 26 years and opening so nya Cote d'Ivoire minor e ho ana boni if you're Nottingham Forest and pre just number 6 or say pre game no and so edmom as a defensive midfielder and na boy no and so nya 26 years after Calvin McPhillips he trying to shot friend Calvin Phillips e your dia on also 1995 2nd December and yawo Calvin Phillips and then on also enya 28 years and praying Manchester City Bobo kono jersey number 4 or champion game as a defensive midfielder sa anan hon komano enso atiahye no so say Jamaica mino e ho ana Calvin McPhillips enso efie na mom abrabom kukuhwi asienti no e ya dia England mino e ho nom ana fe Calvin Phillips enso je penia oye adwuma enso edamo mafia nko prominent nkoma kakra papa friend Luis Javier Suarez Chares he trying to shot friend Luis Suarez we enye Uruguay for no ya dia 2nd December 1997 ana ye papa friend Luis Javier Suarez Chares enti na 26 years ana Luis Suarez enso etimenya Colombia mino honom na open way efi emprempren oye adwuma as a center forward number 9 enso edma UD Almeria and also our Spanish La Liga Santa Denima
a ene openi no enya 26 years afi Mathieu Damien openi we onimbo ne bo brutal 34 years ene Mathieu Damien enso nya 1989 2nd December ana yewo papa ye friend Mathieu Damien openi we no Italy ana ono nso efie mprempre no ono nso eye adwuma as a right back and connected to number 2 edwuma Inter Milan Boboko na jersey number 36 ana papa friend Mathieu Damien enso ehye pia game na sa ana community 34 years nene Mathieu Damien enso etumenya birthday no enso ekodama na yenya ye demu Emmanuel Agyeman Badu ya de openi no ene wanya 33 years 1990 December 2nd ana yawo Emmanuel Agyeman Badu a openi no efi Ghana Brekuman no ehonom ana yawo Emmanuel Agyeman Badu 33 years nene openi na nyamire bi atwem no na oye midfielder ono so opia game no na mprempre de openi friend Agyeman Badu enso eni club bia ono mo eye adwuma hye no so say big team sedidi so no Emmanuel Agyeman Badu ni oma ye adwuma penya Brekum Arsenal boy Asante Kotoko Udinese afen so team my friend best sport okupia game de momo Hellas Verona okupia mu ye adwuma de momo Great Olympics na no ateya ana ono so odini kukunkaka nyina so bewe ya sana community e obepia mu Ghana under 20 no the year 2009 papa ne be ye adwuma obo 7 games one shego afi Ghana Blasters proper no from 2008 ebepim 2017 no 78 games ana papa friend Emmanuel Agyeman Badu and so a bodima Ghana ono so ehye 11 goals and now do birthday na in penfo way and a airshare boom Ibrahim Sangare Calvin McPhillips Luis Javier Suarez Charis Mathieu Damien and Emmanuel Agyeman Badu airshare boom echina nyame aduma and also Sunday wo himalizi ninchuro ene nentrada so eye kwesi dan so Ghana December 3 and so na eye date no do awotana one papa your friend Antonin Barak dia boom 29 years echina Antonin Barak and so enya 1994 3rd December ana yewo openi we ya hye no so say Czech Republic minor ehonom na Orawe enso fi ACF Frontina ana mprempre oye adwumademo as an attacking midfielder echina onya 29 years Eli Dasa enso enya 31 years echina 1992 3rd December ana yewo Eli Dasa Ethiopia na papa we fi wo Africa here na mom sika any Africans in Israel mano ehonom na openi we enso ye adwumademo ma okopiem o Dynamo Moscow ehonom na openi no so ye adwuma as a right back and connected to number 2 Eli Dasa enso enya 31 years echina medina hon komano enso edemo echina yenya edemo bako enso san dina wo da papa we no ono so eye brutal hon Michael Kojo Essien no kan no 41 years echina Michael Essien enso enya 1982 December 3 ana yawo Michael Kojo Essien ankrofo enso de amponsa eka ne dine ho a sana hon community ono so Accra Ghana ana yawo open we ano no so eye midfielder se dia open na coaching mu ana ono so 18 kwa kopiemu enso Nordland e Denmark honom na open we nso assistant coach honom Michael Essien echina onya 41 years no so say big teams we no Michael Essien enso Japan ani omo yejuma Lyon okoye ejuma Chelsea obegine din Real Madrid okobo loan enso honom AC Milan Panathinaikos nyina ye clubs Michael Kojo Essien ani omo yejuma obepiemu Ghana Blasters proper no from the year 2002 ebepim 2014 59 games and a Michael Essien boya 9 goals and a Michael Essien enso ehye yenti echina odu birthday na wona Michael Essien eni penfo aka no so ehwe boma medin komano enso demantie na eye birthday proper na ekwama echina no enso ye in advance yen kwanim ne din komon fama yen kopiem European leagues na matches eno so no and afi results endra eno so etimi to dwane entim komon fama French league eno match day 14 endra Rams ehye no ama Strasbourg enso tie kanmu bako enanyame aduma 2 games enso baso RC Lens ton said Fred Leon normal ball afi Nantes enso any OGC Nice ball nyame aduma de chena ebe yakosia de Le Havre any Paris Saint-Germain ball Brest any Clermont-Foot enso ball Monaco any Montpellier enso ball Toulouse enso ton said Fred Lorient Nassau game no enso etimia baso na fe Lille enso ton said Fred Met no mo so dia banchiri mo honma Marseille any Rennes enso game no enso ebe chihye so we no French league no match day 14 mun komo enso na medi diamane enkopiemu Germany Bundesliga no match day 13 yentin komo and draw day 1 game eto from Darmstadt etina fi anshebi ma FC Cologne enso konya 1 goal ewa went game no and this Cologne ekonya 1-0 enso Darmstadt home sa ana game no ho chihye no enso ekowie ne games pina baso Borussia Mönchengladbach eton said afre Hoffenheim normal ball
Bayern Munich enso no Union Berlin ebebo Bochum tonsa edi afre Wolfsburg na sa game no eno so etimi abaso RB Leipzig enso ene Heidenheim ebo Stuttgart tonsa da afre Werder Bremen na sa game no so etimi abaso nyame adom de chena no eno so eye kwasia de dia Mainz 05 ene Freiburg ebo Leverkusen enso ene Dortmund ebebo na fi Augsburg enso tonsa da afre Eintracht Frankfurt na sa game no so abaso we no match day 13 and so Germany Bundesliga nima medisan command and so edema yankwe name Italy Serie A no match day 14 ye demon komo entra Monza esheba kuma Juventus and so eko shemienu ene games baso no Genoa ene Empoli Lazio ene Cagliari ebebo AC Milan and so ene Frosinone ebo china Sante nyame atuma Lecce ene Bologna bebo Fiorentina ene Salernitana ebo Udinese and so ene Hellas Verona and so domo game ne ebe sheshesna Solo and so atun said for AS Roma na sa game ne so etimi abaso Napoli and so ebeton said for Inter Milan 7:45 PM chena na sa game ne so etimi ahase na fe Mante Jordan no nyame aduma Torino and so ne Atalanta game no and so ahase honoma medisa nkoma we no and so de free Italy Serie A no match 14 mo and so edema yankwanim ne nkodi nkoma so was Spain La Liga Santander no match day 15 nyame aduma ndra ade ne hase na ebeto aso Las Palmas ehemienu Getafe entimi antisa kanentra sa game ne so bewe ne Girona ene Valencia ebo Athletic Bilbao enso etun sara for Rayo Vallecano na sa game ne so etimi abaso Real Madrid enso ene Granada CF ebo 5:30 na nwumre we na fe Osasuna and so to say that for Real Sociedad sa game no so pass when China Sante nyame aduma Real Mallorca any Deportivo Alaves ebebo Almeria and so any Real Betis ebo Sevilla betonsa e dia fra Villarreal na sa game no and so etimi abaso FC Barcelona and so ton say that for Atletico Madrid game no 8 PM China and also to from na for Jordan nyame aduma Celta de Vigo and so any Cadiz CF e sa game no and so so win match day 15 and so La Liga Santander nima medisa nkoma enso edema yankwa ni Premier League no onim se koso England e match day 14 nyame aduma na wi 3 PM jumadi no enso shase Arsenal the Gunners any Wolves ebo Brentford any Luton Town enso ebebo Burnley ton said fresh Sheffield United a reform Burnley na etwa to Sheffield enso eda 18th finti ebehwe sa game no and also result ebe pioma ba Nottingham Forest any Everton enso ebo na nwumre we na fi Newcastle United 8 PM no Omaton said from Manchester United a game we no if you were into a Cremonsu betua medisa nkoma enso demo echina Sante nyame aduma Bournemouth any Aston Villa bebo Chelsea ne Brighton game we are no bad brutal Liverpool any Fulham so bo Anfield na fi West Ham United Kudus enso besi form against Crystal Palace Jordan Ayew sa game enso be fantastic honoma medin nkoma enso demo Manchester City 4:30 PM echina omne Tottenham Hotspur enso the sa game ne ebe hihye so a sa ana community 2023 FIFA U17 Men's World Cup and also koso Indonesia no nyame aduma ne entose no me ensambody na dwumadi no yedni nyina enso etima bewe na endra third place game no enso etoso ewo honoma 12 PM K and dwumadi ne ehase Argentina under 17 for na shebi Mali from Africa and 17 for no so ehye miensa enti dwumadi ne third place no ekọ diama Mali under 17 na sana community ne final game no enso eto from ukopiem 12 PM awiawe enso Manahan Stadium when Surukata enso Indonesia honom and a game no enso eto from Germany under 17 ton side of France under 17 na sa game no so etimi apaso ene dwumadi ni nyina enso bewe yankwe ni ntin komotel tete na fi emfa mo no nsem no enso emfansi na show na aka no ento so na make us join here enso wa hinkan 93.3 FM na fi monitor first no enso from afar me din komano enso edema Endra champion ukopemo Saudi Arabia na nya good day kra hono unim se Saudi Pro League no last summer no enkrofo so tisimo Euro players papa no so be form nyina de koya na ejemo kasa dia Saudi fo no enso betime agu European football so ade na tie eno so enye possible one Endra kopemo Saudi
Pro League nim na nya good Ronaldo atwefo ne posa Al Hilal Eshemiensa ama Al Nassr entumi anhye bi masa stars upon stars our star game nim no onim say Khalid Koulibaly e adia ono so mastermind ye e the backline Edma Al Hilal Boko na so enya 3-0 win over Al Nassr sana Jumedian ensu kopie mo e adia 64th minute ana boya yefene Sergej Milinkovic Savic ofi Lazio echo joining Al Hilal no onya the first goal 89th minute and after 90 plus 2 minutes no for preference Alexander Mitrovic from Fulham ensu enya 2 goals no edima team from Al Hilal Jumedian kwawe no na Ronaldo Al Nassr anshebi ama Al Hilal enso bomekane miensa entra Stars Al Nassr enso eto mu nyina no mo paradiomo na mom ade no so etimi dwom sema Otavio onim so mo kofandi di fi Porto ogina mu epia game no Marcelo Brozovic onim so no se dia Inter Milan ana Bobo Krefren Nassr ebe form de koye Sadio Mane from Bayern Munich ana fe Cristiano Ronaldo enso from Manchester United enkrofo we nyina enso egina mu pia game na Jumedian enso akoso kama honoma na enso ye wi na ya de no enso etimi etwa boma sa ana komana enso ekowe ya medin komana enso edema ewo show ne so yanku anim ne din komo na se game makers Al Hilal Eshemiensa ama Al Nassr enso entumi antisa kana champion ne atie no nim se dia France ekopie mo enso ewo stadium a game ne top from the stadium no King Fahad International Stadium na champion game ne koso game ne bury no na France ewo stadium honom no enso chant Messi eno na Ronaldo so dia before walking off the pitch eno ne asema eno su kopie mo sub game ni ma medin komana enso dema Manchester United onim se numero we omusu ewremo St James Park nomni Newcastle United enso demo game no enso akwa hyehyɛ so tie record we ma me onim se Manchester United the opening 20 games at this season Manchester United enso bo in all competitions no 33 goals na United enso concede the last time United eya de bi say no the last year no 1962-63 football season no and Manchester United enso etimi concede a lot of goals enso on first 20 games ma in all competitions this season no Manchester United asanso in the biwa me this san command so dema onim say a lot of clubs no enso ehwese nyame aduma January no for preference Ivan Toney oya juma enso Edma Brentford no mbetimi ache no na papa na babia juma dema Richard for Ivan Toney picture no enso etu screen so ma menende no ho nkomo onim say Arsenal ehia no Chelsea also here yes Ivan Toney papa na edda screen so reporter mete and say Brentford manager yefren Thomas Frank papa na si ono owogidie say January na nya dia boy na yefren Ivan Toney no ono so ebe make move bia enso edda free aye Brentford boko no ma san and community nim say boy na friend Ivan Toney no ono so betting who issues into no ono so eko breachi FNU rules and on am so ama 8 months band and yedima Ivan Toney opening eguso all 7 ban no na neatie ne se nyame aduma January awo 2024 no on the 20th of January Nottingham Forest enso ebewremo Brentford side game no any the day ya papa friend Ivan Toney enso betime making a return into football again but this san command enso edema Celtic manager ya friend Brendan Rodgers papa no so den koma ba o see January teams are Celtic enso betime agimu players ne munchina ye because o see some na etwam no teams papa ni nyina be fan quality players ne de koye into January no ono Brendan Rodgers no so ono so share so ono so betime akọ transfer market ne so na players are so kura extra quality no ono so kwa compete upon signatures na ono so babeboa eye bobo kwa ya friend Celtic Cameroon command enso edema Tottenham Hotspur manager Ange Postecoglou papa no so den koma ba o si January no nya na dwen sen kono so better player nemom senior issues na sha ase abobo ba ne de agye Tottenham Hotspur enso emani scan no so de ko transfer market ne mom no so ekope players at the bar or see obehia midfielder ne ate ne say onim say January AFCON so shasi e Cote d'Ivoire na kopie mo Tottenham Hotspur mo players too enso beba bebo AFCON bi pa prefer Papi Matar Sane Senegal obeba be ya adwuma ne demom afa Ivi Bissouma so Mali no ye hwese openi no ebetimi aba be pia game na edema mo ntine no na enam so pa prefer Ange Postecoglou no ase omo force ne say January ono so enwura mo transfer window no so na kopie midfielder enso enfane bra onim say pa prefer James Maddison and afa Rodrigo Bentancur nyina no midfielder so almost injury ehihye omunti ni January die Ange Postecoglou or senior baby no no so betimi akọ midfielder medin come na dem champion champion Messi from Tyrone Malaysia onim say injury how boy no
Oh, United catching a United every more Tottenham Hotspur sama ni mo ekwaji boyfriend Sergio Reguilon on loan. Reporter ten send closer on so be pie mu e won loan deal ni no na hjem senka January ya boyfriend Sergio Reguilon no e betima return back to Tottenham Hotspur. Name reporter mete and said the hack say osre boy na enkoso entna Old Trafford because Tyrone Malaysia ni injury no eda so e ha nti boy na friend no Sergio Reguilon no ne ho ebe koso hia diama United a sa na nkomo no enso etena champion right Real Madrid the Galacticos yes summer 2024 hwe say Alphonso Davies betimi agena yes from Bayern Munich na reporter meeting say talks no advance pan ekwanim ana Bayern for some 3 players we Jamal Musiala abranti a ye friend no Leroy Sané and Alphonso Davies likely say summer o me players as enkofo diomachi papa because of age na ne ball no na Musiala na kwada nka mehia no Liverpool champion obe cancel boss line McAllister mo champion and they wanna manage Liverpool say wanna manage Liverpool no hia no Liverpool coach you no hia na juma o su hia no champion no juma nan no juma ka so hia na o su hia no club ska on ma ope papa na wanna ka say Liverpool ni ska Sisia champion ska ni ho wanna ka Jesus ska Liverpool 170 no ngaba nko to kase ado ska ho eno na ye yo your friend saying marketing strategy marketing strategy what me coach ka umiti what the ranking kan champion if sen ka kwande man ko mbesan kase ado champion okay last summer just na kase mo kontia okay Jude Bellingham okay Aurelien Tchouameni club put in me peme so kudinti no anya kudi champion omo ka so mo pa club na eba no sometimes player na hwe okay me ko Liverpool me ko Madrid near trophy be na pese meje and club by na likely so timi je sa trophy no en manim so atiase se ba na ebia La Liga o de La Liga ni EPO no esi insonye so a Madrid any Liverpool one likely so betimi age La Liga na best ebia me sign 5 years a metimi age best La Liga mienu now the Liverpool so si wonum sisi na Man City any near clubs bi so likely say me buy England na metimi age offense EPO na twice mienu with Liverpool ana uye no sinchia UEFA Champions League no some person GB cause player be a dream ni say about the Champions League ni bi so oba Liverpool the chances of winning the Champions League and occur Madrid so the chance of winning the Champions League in say city here after two offense clubs no more two different nations so no himfa and I mean me talent na betimi show ebe den di palm obi ahu so that England here ye ni say hype o betimi happy sa so what you say but you call Spain there pure talent on say year adwuma so what you say but league na ye be the CB so that say eduma brand ni ye nti you fully attached with some league than e be some league say be Madrid any a team is a Robert's cry a boy ultimate say in 4 and a no e will form than e be Nottingham Forest any Newcastle be bobo so what you say Brandon but born in the obi ahwe baby okwa it is say adwuma yi so what you say unya opportunity a ohwe baby akwa hanum mey okay metna ye menya opportunity no menya more time medi nkomo me talent na ebe show adi so what you say answer we make move so that is our football for no champion ni nyina me say ba o follow Jude Bellingham mission pa dia Sankariska o dia ka bo no Liverpool beje no per the age nya Liverpool per the ni age any ball na obo no no share the squad Alwan Toma ni mu any some couple of players be ewo Madrid now usher the fading out of Abia Toni Kroos and Luka Modric I mean now uyi Rodrigo na the phone ma Madrid need typical striker bia so for instance okay if me kwa no ma per the age mate am no bobo no metimi abo asin omo menya more playing time of Madrid and yes indeed Madrid is a great club so they two is also against Liverpool of course we say you the 200 more pounds are dealing na be on the one ma you choose against Madrid per who show age baby abobo do any baby apese uko nya trophies apese ogia every young player say Liverpool and Madrid dey one every unless they be attached with Liverpool team say Liverpool senimu so what I say but they say all winning trophy wise what do you compare with Liverpool and Liverpool last season no je Champions League go do last season so any be ya ya ni hwe ba trophless ya achievement and say ya share Manchester 7 mo ko trophless
so what I say nti Madrid so dey cry Champions League obodu baby dey cry La Liga obeje dey Copa del Rey bi obeje so what I say nti sometimes that place no dey gun so ne so ehwe ne be favor no before some making move no so Jude Bellingham many alwan to amani money say place ne bobom di ni na no omo hwa na Madrid be favor any the kind of project na team no person mo ye no e be favor me once say obi ni obi di nkoma sa place we o che say okay o project here dey e dey na person obi ode so what you say ye build akohin ye agiden place ahin na da be kam ho e betimi aboa masa ye dream no ya achieve so ultimately convince say I'm bringing this on board when a person ko we baba you do e bia e bo 3 seasons Jude Bellingham oba e bia e bo 2 seasons Kylian Mbappe be kan ho e benya offense we benya we wo hanom e be boa ma bia person edu no ono so feel okay fine mate na bia ko e bi so boss la so anye we bia ho La Liga we bia fiance na all born all right but the compare boss la no need bia offense Bundesliga no. Oh yeah, but sometimes players no so say your friend is saying sir consideration that you are making mistake because I'm making mistakes. Yeah. And personal mistakes. You'll be making a mistake there. No, we don't feel say be a mistake. That's love yani Casedo mu crash so munye mistake. Freeman continue up to now. I see no da so feel Liverpool. E dia ina. Say na wa kefu anu na oji na di. So ni nipa ni mu so won't dictating for nipa. But champion asem ho no bi kan. Ana Kofi me boa. No. Adia oni nipa me dictating for Kofi say of course. Kofi oba en kan bonu ho. Of course. So unless be PF na ba nam de ba yasem. Yes. But champion on no be kan ye betu but sometimes or kan say na hwe na nimu na tie na asem na kan na timi say we I don't know that. No, I just say me dictate David. Champion asana me kan tem ase you. Me pese me nkyere say ne nipa ne beka no ono na ode ne ho so ne ono beka na ye tie ne ya die se bia o tie che hunu se ko wo feel but on do hunu se right move on some me no na ntina make say ne ono aka na ye tie mu but asem ono obi kan so a champion what mean say asem we die outside gentility home cry champion me sori we hu na Barca e china nyame adoma omne Atletico Madrid yes ana ebo Javi akasa Javi say game no enye easy na emum no oji players ni di ohwe midweek no boa Cancelo ne Gundogan boy na champion Atletico Madrid engine yinti Barca fans no Javi say win no obeje amam ti champion me dia mo na nesen we say na emum me ko no na Dortmund wo game Dortmund wo game Liverpool go on game ba dia wan in Leverkusen yeah and Dortmund e kwa away Dortmund oh yeah you dey be lose I'm sure Dortmund na David ebe wini mehu Leverkusen no lose game afie champion mehu say obi ache Dortmund 3 goals Asama Leverkusen win obi ache Dortmund 3 goals Asama Leverkusen win what nipa ni mu ade sure enti no ne sikansi David nipa na che Dortmund 3 wa che Dortmund 3 goals echese den ye ntu bo no kran Dortmund a che 3 dada so David obewini asel Leverkusen se ne bia 4-0 and as bia 7-2 bi man nipa na che se Dortmund Leverkusen be share yen 4 and 5 but man with 3 goals nti ye ntu pre no kran Dortmund 3 goals dada vim champion mesero na mamenye we na when you sell your house and I say sell your parents uba ton na de guso champion me minya akoma mbesa de we I said no there what na ma say oh yeah gentility visa o da we champion da bi bisa say sade we eba dia ubetimi aton o mame no papa no de guso uji sika na go mame back oh yeah and as ubetimi aton one sort of dan no de ato so akotwa well okoto betimi aton ne get akwa we me was am na me gazo but me we this one particular champion mini akoma panse me ma Dortmund 3 against Leverkusen Dortmund enye bad champion a be difficult say obeche Dortmund 3 goals no wasan ka say Bayern Leverkusen be ba be she no e bia Leverkusen betimi a she no kran be ye slim margin entimi be that huge margin we be she Leverkusen best na draw sir very sure nowadays ne man ko yin fa man bet e be she Leverkusen if you want to attack kumpa e wo adwumani champion
agwa pa Kobi yanka ma ne se no ma me 2 minutes na me ye adwuma mo mama nye ma me nya de we oba papa bi o me dofo ba ko ma me ntia no me dofo ba so bi azum wo je bi azi ma me ntia no tia na so ti migrant ye friend say e friend no Boahema Rahel adehin Boahema Rahel Boahema no hema Boahema na obi a wo tia na kuta grata se de ah so me stories na also ana wa chori din no oh da ye friend say e friend no Boahema Rahel okay aba abo na aka Radalin why dey oni abo o wa chem nkwatin o monitor show ni ntia ma minchia no okay oh fantastic I for to do it o chia no chia ni abo Kobi yanka se ma ga ine juma ne but daba na Salman for abato ne baso no I'm say 19th this month yeah and there second I'm say oh that's on November December you in terms of no year na from Akabe say Sunday and third and second 23-19 man Akabe say 17 days na omo we ya Salman we omne ne ye adwuma no ye from unit committee oyo ginam oyo so oyo mati din na ba minim di ba no onim no da onim no beta bia ne din na bia minim ba minim so na de oyo kusi be hu ni pa kusi ni papa oyo pan so de anti mo amboka kotu abane bia no moko a monhwe oyo bi a champion me fi ni din ankasa oyo a champion okay ti ebe to eke oyo ankasa shase nti do hu oyo so bia ni se kloba no ti eso to ma gba wabo so do bia ni no unit committee de ehia bia na ne den no mo de aboa Babra Star Boys is there on dey influence ma sorry member ba ko enso gina mu pony bema na so ba bema never pony ina Kebra kon so Kebra kon dey on wo dada o meto mo no be win dada apart from minimum obi ya mo penny pass I don't know any dey me ho okay be 5 for like okay nti oyo pony ina Kebra kon ya kana ma ya kana ma minimum when we win sana we dey need have na minimum the bomb yes na minimum so mbo adwuma pa nti na Mr. Obi Nkubi oni kapa kwa Star Boys se mintia Esther Adjoa ma sure ade ni Esther Adjoa amanima o so wo Aboabo Bangalo na birthday okay and it me coach Star Boys o wishing happy birthday and it Esther bi o she bia no cheche anu tine se nkwan bi so ana wato nsa de afre apamfo na yaba na bebo na bia so kama kwa ma me sha se mfimfiri we na ma no me yere kitua bi na ba fi one game per man because yeah me yere kitua na ba fi nyakopon aduma na no 8 pm no was St James Park there Newcastle at na fi atwa Manchester United game no be crack the game no aboni kwa this game no me ndini so betumi atena fi decide because wo kasa wo dwen ho be ka obi obe win dia menim say obi a follow game follow football bi an be ka cho say Newcastle way ahead at Manchester United because of situation team you na ewom sesi am prepare me Newcastle because in Newcastle oche Paris Saint-Germain ofie share no 5 goals so e kon ho na say e dey no kotwe draw na ye Newcastle sesi akwara bo EPL ni mu no kwara no edin so against Manchester United the form na on and off because Pedena Mauli can be 20 games in here. Se Manchester ne dey say one shewa wo be she no apart from say Bayern on Galatasaray for ko ball 3-3 na so no an shewa wo be she no on ball modro on ne dey so wini a obelusu simple ne dey na oye no prempren dey Manchester United di nim no but me hu say game di obi abetumi aden ato atena e o game because okopie Manchester United me hu squad na bi o me start ya se bibia nsi na se bo ne bia nsi a abrante efo na beda post no and then coach efo na rector ha ga ko ne na o ha sem se supporters no nya akoma pam fan support abrante no because empempem me no ka se kopie yi pro no ma upe goalkeepers a omomode mo no so ni ye pa o yi pro no mu a onya na tosu mienu se si empempem me no ka se o yi pro no mu no onya na tosu mienu ti so coach ni se emfa support na bibia de emfa support abrante efo no onya na se na be ya game na ye kom no enema betumi akoyi ede ama no onana will start everyone be saka best start e wona number 2 on mo Harry Maguire as usual se ane de ye nya eye Varane mo na ade no wachi on de eden a omo na best start so Harry Maguire will start Victor Lindelof will start for Manchester United then Luke Shaw
nti yebebo echire 4 for Manchester United no we mu na be start dem Manchester United nyame aduma ena numere Onana in the post then Aaron Wan-Bissaka ebe gina ni fam Harry Maguire Victor Lindelof then ye three no aye Abrante fan Luke Shaw ena ebe gina no matter wa bo as usual said then na se Luke Shaw in prayer yenim bo aye bo edema Manchester United yenim bo obonema na national team then na ebe nya Abrante fan Kobe Manu e won fimfi ho se si amprempra me no ka say de Sisi idea Manchester United me phone no Kobe Manu abaji aswa because obi e ka say the game of board Manchester United the first game boy no Abrante de dan ho di bobo ni ye ama ehu say Eriksen no eni ho Casemiro no mapra Abrante fa no Kobe Manu betimi aden ababo ni ye nti ndem ko hwe squad nim no me hu Kobe Manu alongside Abrante fa Scott McTominay e won fimfi on mo omo beche 8 ene 6 9 de abo me for the snare hwan say 2 pivot na ye bon ye bo Kobe Manu ni abo Scott McTominay e won fimfia fam ho nipa 2 ene ejina mu dena omanim ne be 3 e yes okay ye bo 4-2-3-1 eni ti 4 no e ya Abrante fan Aaron Wan-Bissaka Harry Maguire Victor Lindelof Luke Shaw e back 4 no omo na ejina 4 no omo manim ne 2 Kobe Manu ena Abrante fan no Scott McTominay ejina omo manim no na omo manim so ya bo 3 ne be bo manim ne Abrante fan no Garnacho, they done share beautiful goal in Manchester United no was started then Bruno Fernandes as usual born number 10 no na be nya Abrante fan Marcus Rashford omo ye nipa miensa omo so ejinam e wo eye 2 nanim then ye bo Abrante fan Hotland e wo nim as number 9 ene pene man ko die Kobe Manu abetu Sofiane Amrabat Amrabat de be de man so betumi abom se 3-1 na ye de ne ko ba 3-1 so lukshu aba so look sure about the na you push na ko show sisi antino mfimfia for mo na Rabat na ka so knock kakran so I don't think say bia o wa honi bi ko betumi ade abeboso Kobe Manu but as a man for Kobe Manu over Amrabat Kobe Manu over Amrabat I don't know yeah Amrabat the na na share from Fiorentina the ko fa na de buy no ko buy no ye hye be hu say adwuma na ye hu no World Cup nim say ba no Abrante fa no Amrabat ejina number 6 and say number 8 ejina ball dandan ho pass ball no kwabra oba ye hye de ehunu sa eniti no na ye din de ma coach ni so betimi start Abrante fa no Amrabat ahead of say Casemiro and say Eriksen in pregnant omo ho a ye de ma Amrabat do menya bia bonti na ma ye push ni ko say number 3 no but see a 3 na so look sure aba enti so look sure be hwe kire no ma perfect nso Amrabat de Kobe Manu pay de ode amayen ene pay de ye de kwamra who say so starting ahead of Amrabat kwabra Kofi mamen ko ahoma ne so embra na menye djuma kutua bi wo hanom bra na fe Kofi entwa so ye ne Samuel Adom Entwi na edi enkomo Sami se bibia e kama de Sami Adom dadi right Sami esi Akandema Rivers United e wo Nigeria ene mo achina omone Dreams FC ina ede eboni that is the CAF Confederations Cup on emu. Now, some Rivers United from Nigeria preparation towards Dreams FC no. It is saying. Yeah, I don't be able to buy free Nigeria by now. Be positive. Be in dance, maybe do as much. We go make preparation. Nyamboa, emergency be training. Now, yeah, ready for Nyamboa Ochina game no. And see, be positive. I say. So a China game no Rivers United and then I'm more sure name some will pay more Ghana ebia mo best be draw bi anase mo dem pe win the fi Ghana ko yeah but na mentality different Nigeria ba say ba be win ako nti win here now. All right, so a technical team Adema Rivers United any more players no so no game no ebe kwese de mamo then na mo pese munya free game we mu game ne die and make sure to win in the na see technical team ne players in na we work hand in hand say preparation na ho boabo ya ye free Nigeria ba no ebe bring positive results am I and only go in there no okay no hand de na okay a Ghanaian player Udipa ewo ebi crosso Nigeria na oba Abesia Dreams FC a club likely so on your map or Ghana League in the muda feeling it to say the man I'm feeling very good like when say such for this Epic Cup final ni mo share too in Ghana mo kin face RNC that didn't mean person repeat to a minute side game internet this up mentality na say at least
ɔmo mbɔbɔ no kora ma me na nkonimdie mbra ma afa. Hey, Adam, Panty, Ubagana, have a coon, Yamako. Oh, maybe a communion. Why is there a one idea? Say, Juma, Juma. Hello. Hello. Yeah, say, Juma, and Jenny, dear, so born more than the Mark Club, Nabi Akokama. Okay. All right, Mama, young free game so na yambraha usia kan e Ghana Premier League ni mu kakra sena okano obody marking Faisal ene yi o eye Nigeria Super League ni ma usia kan ma Rivers United so they sa two eye leagues the tons on yes so I mean nyen ye oh leagues need the determine Ghana League is very cool and very okay. It's strong. Nigerian League is very competitive. America is competitive. See, about no play ni dia ni na ye competitive. Bibia ye kama. Yeah, ni na. Okay. But the reason I call Nigeria is just for that continental ni I'm call. And yeah, mainly for the league, but mainly for the continental ni I'm call. Ni many Jason or All right. And I back continental ni mo so yeah, Namia do going home with kakra. Ocean so continental near a bit experience room. I've been Rivers United on my board continental na check kakra into experience kakra ho. And I also maybe share me call Rivers on share Ghana for bear 4 ho. I'm also a church me acquiring kakra. My first day see me coin Missy akan ho into the answer possible. Okay. No other na a player is here kind Ghana Premier League ni mo. Is here kind one of the best clubs Ghana. Kumasi Metema Santikodoko. That is Kwame Poku Buniketting from Ghana Kopim or Algeria. No come on ye be and say Ghana League ni de emu de na unyanko Ghana. Nanso odi nhihye Ghana Premier League ni mu ni ana ne saka Premier League ni compare Algeria de na Algeria de ye far better even the 1 month pay our Nigeria no e betimi aso the whole year say o de Nigeria League no financially o de compare Ghana de na nsusunye be na wo me be bia na mo woni de me born am be ball Ghana and mainly about say ka anabi ba he can so there can be yes no be nya nyoma ba ko ebusia be ha oni san ba ba kasem dia you for it here in Ghana. Baby, I am one. But other clubs they need to share. And here, we do whole Ghana happy. But baby, I am one idea. Now, our form, I think, like intimidation, my boys. Is it say we are foreign player who free Ghana copy one Nigeria and tell mutia akasa and I say Nigeria players who colleagues are no more almost standards media also. More minimum wage and minimum wage in the crowd also so crowd far ahead. Very okay. I bet my soul so soon so I can get me kakaka be in kakaka. Because Nigeria far better. But financially they are Nigeria no omodu actually. What about okay. What about facilities the year Juma? Wabo Ghana Premier League club that Premier League and so Nigeria facilities training machines all on mam the markets near the adene so no what they compare Ghana night saying I just say similar by back pitches Nigeria far ahead more pitches near very good standard and okay more pitches near very good compared to Ghana pitches. Ghana say the Baba nation one of the stadiums near Papa, by Nigeria now, most of the pitches and sports in very good at FIFA standard, they're very good. Yeah, someone else in Nigeria for no year trying. No year trying. Maybe I didn't born in the arena is cars. Bellingham that dear Bobo Dini, Messimina, Amuba now. Show glimpses of a year or play no scanner na eba nintino scanner ya na hu ya pa scan some one nim sin ye die say omo ye twan Ghana the banso kaka wa hu efe na every day dia every year dia improvements we back league in kaka be grow. Okay, uko Nigeria no say do na to form kakra
ɛde bɛn na mpanimfoɔ yɛ ɛde bɛn na ɔmo de egu akwan mu a ɛma ɔmo financial yɛ tua players ka ɛwɔ soro pitches na dade ɛyɛ good no ɛde na ɛboɔ ɔmo a ɔmo enya saa no ma we right a Ghana yɛnya bi. So NDA free support and days committee ɔmo na yɛ san hyehyɛ no nti Ghana deɛ bɛyɛ saa deɛ ɔmɛtumi nso ɔmɛtumi akɔnkan na yɛ plan supporting nti and I mean such more like that. Yeah. But mama mbisa me final question en fa on si say imprempren am ene o ka say e bia ya ye o FA president then na be change o Ghana boom. Ghana food minimum or maximum wage no. No say yeah because boys no say Premier League boys no dey be pre any easy more in transfer. As in Ghana Premier League na easy nti we finance some boys mama omatimi enso do baby a won say player na mo kra obenya that okay. All right. Ye job wako na Ghana Nigeria mudi elboni wa hai mehu se ukopie mu mo club no ma ye wo Emmanuel Apia bi ono so ye Ghana ni ewom afi Adileke eye Adikunle enso mu bi Adikunle Nigeria ni yes I okay Mutawakiru Seidu Ghana for inti Musa no se mo kam ho bom na se ebia Nigeria fona mbobom din Emanike Temple mo ani Gospel Kazimo game we no eya omo kan da kire mo ya Ghana fo ne ye ko Ghana ko bo game no eya nkomo be na ya mudi Nico bia zan ye fie ni aba ena e match na ebo won kan je say kasa ne mote mo ya Ghana fo ne no ko nti mo mbo na ye nkunko afo indi as in the I koboma Jones e of ya na ya kokwa e be Chelsea kona ko deliver o poly unit as in kona ko na en as in efan kunindi embre nti ya ba senso sano makache ye me man we chrome na efan kunindi emma ye ho nti no an ye de nam ye ba be deliver poly unit amo omo nso be boa am ye deliver poly unit. Yes, I must deliver. Okay. Em say Nigeria for mudi na ya na de pan ya nso na oba Ghana ne boy ya was o yo wa Alex o say William o make o say hwan ya like ya tempo tempo all right Austin Rivers United mu otu Farouk Mohammed mienu ewum Farouk Mohammed yeah Bakope Farouk only Ghana ni no okay Farouk Mohammed yeah all right and Samuel my influence bibia ne be san ba bio na fe ene wadidi nkomo yanso ye hwe anim say wona ya oni Ghanaian place kaka na ho ntina ya yentimi kan bibia ne bet ye hwe anim say dun sepsi e be chi mu no makumadi kama na enije nso aba Ghana right ana anya sa the body win lose or draw well bet to no my year no na nkunim be kwa ma all right ye boy nya me mpai the obey ade dia enkoye man by the winning na all right na winning so inshallah we buy after all right na only dreams FC place ni bi mo ya nyanko mo di nkomo this more appear no me e bon ko no tia proud to this game no nka say be hye mo mobile mo ngira ye what is the players the normal obia ka so be hye me nko ba woodru program an so an be kire obobre all right Samuel Adumochi entry my emfa na yentwa so fi bibia ne be san ba wanche me da say echina owo game na so tun start for ni edi nkomo ne da si bebre hey play ba no okay the father was no me sure that one oh okay say bi san say bibia e kama de oba Ghana jollof ni Nigeria jollof no wo nya mu nsunsun ye Ghana jollof and Nigeria jollof which one better part? Oh, I love Ghana jollof.
I say only so or come how maybe some questions into yourself again at the end I say any I don't know. So omo dem omo fili mo omo didi mo na e say yam ho adwuma akina. All right. Inti mayenda wase edase. Okay. Inti Samuel Adumanchi na wate nka no Kofi. Yeah, kwara. We say Eban Africa ne dey na kwara ne boy den pa. Ji say ubo home game a obi a bomb pie say obi a ubo home game bia betumi enya win with fee because den say betumi akọ obi krum akọ pick even a point e dey feel obi krum dey aba so ubo home dey a e say o make sure say we for kwan bia so betumi ayi den win e bia akọ ye kwara me say asem free medium afọ no me wi na me dey be wi odum say sifo ne din mu a medium dey na enya agba wi nti enra obi ahu dey course wo Banyana Sports Stadium enra na commentary ne ba ni na na so guso ya monitor but there ya ne say Africa no mo bo Champions League na any Confederation Cup na obe ya unya bi hwe eni tina ma Africa e bobo na ntum ponko na nim no abro football mo de obi yi enra bi a hwe bi enra say u follow commentary na eni atiefu anu na mo follow commentary na we had no yeah start first half no e ko ba bia ye twa tum kakra e bo media manwom ne sa before answer commentary na back na commentators and I say media mo eko no yesi video ne commentary ya mo nye eno tina ya say reporter no Raymond Efree media stand hodom na okoshe stance mu sense stance in sa check up no nguso enkoso na ya commentary na deba so even eno anya no kwampa na nke no ye nya commentary sometimes Africa board nso ntu anamon ko danim da go dey tia na na be because abrofo bo mo dey a ye commentary obi eyi bi even wa what Ghana ha won twa plane ticket nko ye Spain ne Germany dakra no se ban for bobo a unya kwenya tana so to me yo DSTV nko ade a utumi ye commentary obi a ha wadwen but Africa no mo dey dey ye boy se commentary ameyenye se ya meyenye ye nhwe ubi no pebo no bi ahwekra wo jabi hwe so ko ba na amane mo ma dey amaye nti se media ma bobo uti krom ha ya media ma krom ha ya wo bobo pe bi ahwe wo jabi hwe what you say nti bede ne nipa no kwa hu se ne coin na o ka ho asema na yi nti no kwa bede dey amaye enra omo ya de ewum se na so etumi nya more goals there but more goals na etumi ama but omo ya de ubo home kwa na wini a we say sa group stage ni there ana ehia point no more than say bi ebenya more goals no sa point ni kwa nya bank kwa na nya 3 pointer I think say bi e kama say media ma table no so mo toso mienu say alali for bom game ni wie enda ene be huru de bia omo so position be de e ba akoye 3 points I think say kama so mo wie na mo kwa away yire omo so omo tumi nya 1-1-1 bi wo away kra na say home games so mo yire mo win ni ade a e betumi akwanim by end performance am media ma put you no you say bibia de e ko kama de mom because say we ti home e bo game na away team na we show one goal now to me e ko be come back e te ne de kwabra yemfa boss body no e ma coach no enro ye de nema yi enro mo bobo ankasa emfa nso mo se 2-1 wie no kra no omo san bobo na eso ni yi pa so emfa boss body ne de e ma coach adote so otumi atoto nema yi a ama me de ma ye hu sei de e wo mu because nema ma de ma Ghana say ye benya ye teams no so mo ko Africa na mo konkuni sei ko enim kotoko ti kroma ya na teams ketenkete ne ba na obeche na hye na yini ni de ene na firim so me de ma tumi ye sade we e wo kuma se a enhyeda nye baby ono akasa esi akan da ne da nyina empo ase nim se omo sha ase so mbo no bo Cape Coast then ye se ye tamo de ko pie kuma se but enra uhu performance omo de da na de ne dia me ye gidi omu se kwabra ibia to tom kama na se scan so ba no mutumi ma place ni scan bi dia o metumi abobɔ na abɔ ni yema ne ma yeden akoye back to Dreams FC game na nyame yadoma ombɔ na se chena ombɔ na chena na Dreams for ebo Rivers United for no say ban Africa omo wanim bebere chen Dreams because omo last season e hu omo so omo gina omo bɔ Africa ni bi na nyame ancha de so omo san wo players omo fia no mo ko ye ncheye sa boya ne kasa se sie me kai say ye hwe MTN Africa final no gina mo bɔ de making fighter obo bi against Dreams FC ena nansen ade yombo ye wie ya Dreams for the call Africa no Bobby the making fighter against Dreams on baba ya muna na nebo what I say ena baba ya mu afi woko kotoko no tu fi woko sa Rivers United no Nigeria or they ba sa be boy against Dreams FC BM no so go around be dey their mom there but ye bo home ni there me say Africa they bo na bo home ko there say unya point say wo bo want me wini wo home na
forget because oko bi kuro man ya dey akokonya bi dey free enra say media ma tie ya na referee ni sisi om what you say say na man keteketi ni na no kwabra ye de be bitim tite wo bo home na e so for kwan bi aso say wo 3 points there say dey na obeyo say dey na obeyo wo be fast na so winning ti dreams FC dey me gidi say yan ka say kroma FA president ni team that's why obo against Rivers United now to me nya bibia bi no better na hwe han na hwa na ya show dey akwabra and na told you omwa eti we gidi say Rivers nkwa de dreams betimi a show because the dreams want to me share Rivers United da han bi na o pesa o san kwahye no so pesa konko ne ko manim dia akwabra omo yira mo so betimi anya bi a 2-1 bi na 3 point no masa betimi akara bi ade akọ kama ede amom I think say be interview nti kameja o haya say na o dia akọ but kotokufo ena amo ya de bi akwabra enso me ka na china no pa me ka kutu no aje mamom omo ya de bi enso ni mi hu tima mi hu tima wo bobore woda ena wudi kodu Cape Coast bedu dew ena ye ka se sesi ade ehia woda nti mfa tim ni mra bosi wiwo maye park nti mbobo wa na mo ba ya na makotera birim na mo ye train masa bobo no wa na say the same thing kam tra ko bobo no dewu asanka ye what you say because anything they how no mo ba mo 3 games na no hwe ntumi simi ba no first game ya show second game abo draw goalless draw yes be ya show 1-1 pool third game ya san so show wa kwara minim de how mo de omo fa tibiri mfia birim mo mro da so mo nya ba bi ya tese bi ono mo tena o metra ha no mo ntwe no park no so no mo game no wa na bi an koyi mfa mo kwara de mo ye de esa supporters no I say de mo ye enye fine komi ode de bi ntumi ntwa ticket 10 cedis enko park se ko hwe game na ko bia na de sume ko fie o ko bia de sume ko fie dia supporters ne complaining so complaining ana mo good they say akotoku bo na enim a then time no di ko mo bo na emi na sia for mo boy omo bobo as a school for mo bo dan na no da Sunday game mo ko bo easy as a school for mo bobo who player bia wo mo person wo tun ho se o de o bobo na ko ma pa bi dia bibi I think them say Kwame Dogbo is one pen who say now order bibi di players na kan na de kwara monyo never nkoji omo nye nyama ntem na omo sisi so omo nye ready so say bia person mo bo qualify ko de omo kan na entene yen ko hwe bi keke ata say okay na bibi an ko yin mam je mo na de yen ntem ni we nti Joseph Agina watene nka no yabeko na fi ya bono sharp na bibia ko kama de man we honorable Alexander Kwesiakwa Local Council of Churches Soccer Competition 2023 achim abo na ebaso somewhere last 2 months na yashase na ya bobo ya preparation tino ya dia ochina na final game no enso ebaso na AME Zion omo ene Jesus Generation na ebo grand finale no and bibia ye crowd mpanifo so abafie kama no say Scantiman owa hanom sanso na Zion form captain and so ewa ha na fi Reverend Emmanuel Kabuna Obindon pray ewa ha sanso the cup holder prof and so ha na prof voice ni Dinde encheke nana odrodom pre aka prof I am chie ayin kind post emuda ho Dinde encheke nana odrodom pre aka prof I am chie ayin kind post emuda ho nti emuda ho prof na akasa no Rav se bibia e kama de ede bibia boko na me ede yen kwa che ya ehun han fefe de e adumara finance na nya abaso bibia woni mre Christiasis sa no kan e so ya de bibia woni mre enti ne mre na aso ai se baso ye pre ye hu ye bebo ndasi ye bebe se ni na nyame ya hye se yo tena na bebaso to tena e baso live and colored okay echina obi ba on hwe nim for den dana one player catch him say medasin dey some di ba o medasin dey man famba dey some di medasin ba o na medasin be na sore dey mu nya nya hwe medasin am zio nya botre medasin be ba baba me no ka say bibia ya okay medasin be kan yen san ne okay ani bibia kan ho bia enti na dey trophy na ba no em say trophy last year dey buy last month na yentumi anwie enti na send no ye de ba na me no ka say nyame ya dum ochina unim niam ade na ye very entertaining ni say ochina emsa aboabo o ma shefa ana so o mo shefa enti local council of churches
yɛne aboabo ahemfo yɛne MP MCE any other people are almost interested in sports. Aka yɛn ho abomo ɔkyena aboabo ahemfo Nana Ampoma Kubra the third aboabo Nana Chidom hene Miyama Kunta ɔkyena Donte hene ɔba Benkum hene tese ahemafo ne ahemfo award aboabo ayi na ɔkyena obi ba aboabo Saka Park na sɛ game sɛ ne yesu no kura aburo so sa kura hwɛ ndro a me call mpenimfo anim na nananom de yi ɔmo gye wo yɛ fɛ so Nana ntro na hin in fact me refi na nka be ha me de yo mo gye ye fɛw so abusu apani ne omo akayi na ade ye fɛw so which means ɔkyena no omo de omo nim de baba ta adwuma de na kyina awie pɛyɛ okay enti we yan hye kakra no so ɛwɔ ho na scanty man ɛwɔ ha scanty de aba ha no da na captain Adema Zion udin ni de say okay every Mensa Emmanuel Mensah. Yeah. Okay, now captain Adema Zion. Yeah. Throughout, you started a group stages. About the grand finale. Money is the generation and I'm group back. From there, we progress the common. Marco Waya, Samba Shemu, the grand finale. At the same from the group stage, I'm final. At the same. Okay. Now, Nadia, that for me there. But yes, your boy home wedding. Na Yaminsu Wayafa. Intino. You to me. A boy. Oh, yame taji like you know, he say I saw you at the year. But boy, ya boy. Edi obi abebo mpae ba edi ya godimdie no ndie wona afa ne be kwaman. First match no omo hye ba ko na yenim se ni daso asa. So yaku enkoden yaku yeni ma nipa ohwe ate na ne chese we wie ya no. Ya so original to aso boy ya. Ene se yame ya aduma edi be pie finals ye ni omo aso na isan be hia. Na ohwe last we are nanka finals ne ba so entumi amaso last 2 weeks. Yan kan say now uhwema boy your ball park no so no na jeze modern one was so pa okay yeah you to me e konkai ba bia na uhwe supporters wo park no so bia de no support ma Zion na wa woni ti ase yeah modern one was so and intino ya de enchin kan fo no ho de okay now so ye wa regime ya de ye ji ehun so di say bono finance no edie ochina ba so nko bibia nsina bi eba so nko de nkomidie be ko Zion nti achina ono boys no nyama prepared for the game pa okay pa ni nti de na be ka kire eye members eye Zion for omo be gina touchline obi ba mensen for ahonyina to from asamba na never na be ka kire omo kaka me kan say ne allows 2 weeks na me kwa na me say o support Zion then allows 2 weeks last 2 weeks omo ba park e be tie chima dumedie no eye kama no ka kire say ochina nso no omo modin ano mo mbra in numbers omo mbra be tie chi no ochina nso ye be mom good football pa ma ye na edi nkunudi na kofie okay nti Mensah na watene nka no captain Adema Zion echina ogina kono on Jesus generation na ebo we eye council of churches local one no games ehye no china na final no eba so scanty man nso wa ha na slide you minim say we are be mark kama na be aso akọ kama dem ma nti ba this time watching book no watching book no guitar pen nti obe tipi am kama say be kama this scanty yeah kama ba jenu echina say den yenhwe nim from the group stages abepim the grand finale nanka 2 weeks ago nanka ya bowie na so yentimi enwie because of senior na nature no esum na bani ade ntino echina na dwumade no ni bibia eba na wie grand finale no na eba so china no ede na yenhwe nim from Jesus generation oh okay me da say na mo tena match ne de penny be hwe because I think say it started ball group to this no that was the lady table no because it means will be a and stand qualifying no it's not question ni pana qualify question no I think say ball na ehu obi aso suro your park na so but I think say last week match na your boy no we were playing the match without a striker na mo bo game no abra na mo ni arrow head bia
da mitini e brepa to say etimi possess ball na ba kwani mo na ye hu bia opusi ball na ko winga team ji ball na o de ko still na nya take bia o shego na man ba anopa na minya ko for me champion striker aban my friend say osis kan ti ko bo mi di mami na me na ko mu ba na so aban e da mi ase do chna de oh amamu ya we se bo ne mo ehu ti say when you striker oh menya ji papa to chna bo ne babo no a different point no chna de obi am good football yeah oh GDA say striker fufura obeda we kwasa nya fufura say group stages no bobi oh on obobi ana o tin say o na striker defender no striker you say adena akoye say ono no oni bo ne bo intino ayo to be bia on bo oya utility yana oni bo ne bo ti bia bo ole ari utility oni bo ne bo do oh it you jina baby o to chana no yeah o chana on ezani mo man at champion striker yes ochina this generation asofo ba members ba mpenifo mo asori num ba wo be show mo bo say bo be na de be show mo after the game say ye be game na wie no na trophy face we na this generation na peja no say me ba na me hu members of mama Mrs. Don't pray. I'm going to say me quiet come at me boni din. And I'm what I'm at never dey. I think say boys na very prepared because from last week na be payment no full training dey bia yeko na da dey din komo na da dey isha na da dey. So some match no dey me share but Zion for no dey be say e show me be na maka say I mako high place na da dey be. Nti e show me two pay. E show me be na maka say ana am nkwaso na dey be two pay. Oh, two pay. Abaya mashe baako. I'm mashe baako. I'm say one goes na wi. I tell you. I'm for trophy ni mama preko. Oh. E say two pay. Okay, nti scanty nso na watene kan Reverend Echena nhihye ne se na sitie ne nya ntie say last 2 weeks you can say man be san bucketing race again before answer na final ne be ba so sa na nhihye ne tia na za sesa ede ne bibia nsesan ye sa pepe na tie ochena emba no be bo cutting razor almost no we give them medals. Okay. Ni obewini no e be man medals. Okay. Enti Echena obewini na obonya medals. Obenya medals. Senior honorable ma me nya ne tie. In fact na the way na hu ade no aburo so. Ba onim and last week and I am saying so frey. What is so se mo ya ade we e okrum ade me so me support. Nti MC on my 10 boxes of Vortic water. Wow. 10 boxes of Vortic water. Say yem fan support to program no. Ana me nim say okoto itie ya. Ono so aka o send message say canopy ide be ya adwuma no chena. Ono so be fa ho kan yi. Wow. Okay. Ye wie ye. Munya mo anti say obi nso obi bi ode be bo a. We don't want to do it like partisan way. Obi obebe bia ne ode bebe bia nti enne na ma no eyine de nse eno ebebom nti ye ne ono abo anwe hu ba medals ne ye be bia nti so obi tie yen no person best sponsor na mba no ke mba no nwini a me de trophy bia na me mom bibi o chena enne ya ye wa ha ya otumi frɛ no de ba nti o chena ye bebo ye canopy bibia senior ye no on say last time no mbre BT ye kakra nti right after here Zion no Jesus generation ombe plan ochina obi anyi ni pembra no pa fast ombe sanet ombe ko fast dust ombe se be ochina be fi asoro be ba no na se park no aye ready but me bo pony abaso fat committee na yeti ye no he has been super wabaduma papa on the last week no AMC was sorry anything na adwuma die ni ko yes no se na nyo no AMC anka no pa na be ko no wa ye adwuma ni na ana ye be boy your local council of churches in so abaso even though we are not happy about sending ourselves to be a program we no in fact to be honest let me be honest here we are not happy asofu ina na ye ade but asofu na jabo generation Zion a good shepherd Methodist asofo bia na ka ho a omuwo mu ye film no bia ma ho biem in fact chairman is not happy. Okay. The chairman of the local council of churches and he's not happy because asofo ina na ye adenti na do what na ebi mu eyom ho fe yesremo we want to see all the pastors the clergy
tomorrow at Abu Saka Park. Okay. Na ye na ye madwumadi no enyefe. All right. Inti a man born on Senania last 2 weeks at here na Group A. Omo e kan bom that is Generation Zion and Praise be omo kan bom mama e team back. It is but last 2 weeks in just ani who know. Last week e sorry me a boy. This is Generation Good Shepherd. A man. This is Generation Good Shepherd. Other churches ni na obi amfa ne man bi amba. So me kra dey na me catch chairman say now if that be the case there yen say because the sin so in a Presby Zion Generation e kan bom ye yima 18. Good Shepherd, Methodist, Salvation, Ayima 18. That's other churches now contribute to. And the young generation, Good Shepherd, na yembo. But papa so dear, yenye bi ano chrombeba. Ni na account as papa ni happy no. Okay. Now cap holder way bra. And macho wa ha. Mama nembra. Prof sir, bibia e kama. Mo share ni headset ni mama. Se bibia e kama de. Kasa de ne de asa kola wu ni. Se me nya wa ha no. Se bibia e kama. Bibia e kama. Kasa de na mti o, se bibia e kama. Bibia e kama. Aha. E chana ho na be wi ni. Hey. Prof, o me anu match na ni. Oh. Papa chana ho na be wi ni. Teacher Johnson. Aba. E chana ho na be wi ni. Teacher Johnson. Aba. O me say 5. Hey. Ada ho bo bi. Dabi. Na mo bi ho na be say 5 no. Brother Nana say ana Black Junior. Ana Richard. Okay. 4 nti aka wango no ha bi o. Lincoln. Hey. Ya se china man so bobo. Na man so na no da nim ni esi ye no. Aha, de na esi ye. Mario Chebono. Ana dito onum. Ana so kwaji fans nti. Odi bono to awie no. So kwaji fans ana nkofo no bobo se. Ama mno yobole na ni able. Mama be o wa ni able no ya mama be. Ayo kokwa na ni able. Bole no to kakaka. Nchekena na odrodom press aka. Inti echina de no se na beko man de na echina de no se na beko. Generation be wini. Dabi me kan man de no. Man de generation be generation won ne be wini. Echina still na ye o say coach how the man you were to pony. Still no be them. Dabi on them abobo ben. Ma you be one. Bent. Ababa bench. Na our bem as a substitute. Ya obi abe yi no. Me change. Nti wana de batum. Me de mala he be ba batum. Mala he ba be dem po nim. Ono obetimi a che de. Onum che. Na maso na hwe. I try no. What try no? Mati na o ka punu se wa fe pa o. Wana de ma o. Reverend Manuel Obendon Planet de mama. Edi ka punu ma o. Yeah. Nti na o de be ma one of the churches no. Yes. But sir trophy nyam na me de buy. Be dey omu de be see me say. Reverend de share wonsa. But honorable ne de buy. Yeah. Mati. Madam fu ba ko ma madam fu ba ko nso mbra. Frankie. Kwame yebo aso a. Kwame yebo abra. Kwame yebo ane we. Yebo abra. Kwame yebo abra ne da no mo match no. Nkola match na me say wona na. We ye. Na kwame yebo 11 and a prof 11. Kwame yebo ko asalo we. Matadis. So they were free mo na. I'm the third. Yeah, the third. Nti achina hwa na beje. This is donation. Prof nti ana ze hwa ya. Anyo bia. Nti achina be wie give just generation anje. Okay. Mabako nsumrai. Mabako mba. And then clan nyina ye prediction say wa hanum. What's din dey say? Dini Franco Paru Godfred. What's say? Franco Paru Godfred. Frank Opare Godfred. Yeah. Okay. Oh, funny one.
Scanty, Scanty, in a human twin, in a way, in a Air Force. Okay. In China, one baby need trophy, no? Jesus generation. Jesus day. Generation. Okay. Machi, me da say. One dey obi o. Ba kona kotete. Champion, what's your phrase say? Jesse Dominic. Who call sorry we? Pray chapel. Na China one beji trophy no. Jesus will. Jesus generation already. Machi, we are sure Jesus generation already. Sir, e dey ntina on beji. On beji sir. Omuni mbo ne bo. Awa. Machi, nti me da say ene nia so e dey ba. Hey, killer ha. Go say bia come there. Udi ni bo ma obi ante. O si afra say. Kwaku dey. Kwaku Philemon Kwaku. Aha. Na achina game no Zion ne Jesus generation ne bo ta ho achi. Jesus and Grace. Jesus and Grace. That's a Philemon. Why had Oh, say. I did away and uncle money. Reverend, final words now. And I'm sure same thing. I Mamma sure same thing. Final words. You call your time now. I'm watching Obian to Tuanamo. The Umbra Park and so. Now, on my page, media nibi. Bibia Uye Biano. Tempo to crowd the council. I went to Nabla. Nabe, I can see nibi. Now, when the Nas can take as I know, or Kaze, or Beshe Wangu, and almost strike and so Beshe Wangu. Last week, I knew just how Bizano say, Bono, your boy no, the Naka trepe. Okay. Trepe and Naka. He said, that kind. What's the normal radio? And I'm mean to be na my easy striker. Near striker. Yes, near striker. I China, yes, striker on a sober. Hey, James Amwa or China or Jinem. And in near Vanzin and any strikers. But I know you're going to or no Beshego. Or only go via. That's it. Scanty. Final words, Nyanko. But anyway, I say, last week match, no, now Ubia support or Zion Fuechi. Fitana mo say this generation akọ high place obolomo sisemo donsumo amon kwasa but in the credit amun na mo basole pen na am say anya want to mintina mutimi nyeden am basole but channel na e basore David mo ne squad na ina say basore collect and obi am say afna so ne ko ba na mo cha match ne dey by the name dey good football pa cause obi are well prepared pa obi a ko fa ni buta go obi a set touch na ball ne ball dey by the name not going to do ball, so you show him. Because of a time, the issue about generation 4 no omon kwaso na kwese. Ye place and yamfa outside the bianshim. Methodist omo the car na kofa place by. Zion edin kofo be boy. Good Shepherd ekofa o dan for be boy. But problem no kwese uhwe yesi e bo ayo asore bo but no beti obi di Kalim obi di Razak. Ono kwa sorry but ye do mu na afra say adwuma no obi betumi asa mumuni odago goalkeeper odago baba but ni nyina no ye ne say be agro no be there but generation be no time because boys ni na afi aboabo enti ana me so na me di dwuma nanim dwuma di nanim ti sa na be ba me I'm not worried but ochina no even though I will not be biased but ochina say ye ball no be 30 minutes or 40 minutes in the Zion omuti ba onim small boy bi a modern ba game no o friend say kra Kofi Ebo I was surprised yes na akola ji ball na o twem panimfo na fe me bu fu me can school games are fantastic. Tell the guy is good Otina Omra oh why obi di prayer also we promo Reverend, yes. In fact, thank you. Alexander Gosia Kwasi. But
ope sports ade ba ko a emma mani beje honorable hunu all because of football because time na me ye DFA chairman even though me fee so there but me honorable buy no but the letters be break or ton kofu ani obi amuwa me but honorable be far sports no emma eyade kese and if you no bibia when it come to sports don't fany agro tie da na say o tena so expect obia say adwemu ina amra ho afia wen afia mba be ba yeso me di obia invitation because ko share be na wotwe ye bo afọ tim di obia invitation be man wa ha if envelope na me dem adwen not less than 500 cedis so what is envelope manwasi kasai hey ontimi ngasa nti yedwesia na fe news at 12 and so at so na adwempa ni Kofi Mensah any team nom the news ne e ba ye si na ka tse channel pa be san hia na fe ye de nyaka we chi nyina e de abrel This is the news. Ghana arismama pramo ato yama adisian mu nyina ama mo akwaba de ba mansai ajatumu kasafidie ahenkai 93.3 FM so ebraso eso makoko Ghana mu ensema do a yensem twerefo adaroma waboa na watena kwadwo apakase bode matitim de agu enkata eso no yade mo enkyere mu nyina de beso mo sade tie na efata ensem no de doso pa na die sabata so aso atimu enkyere mu ana adeshimama yede enso eba bedan wei die eto dano ebi ene se wasoafo no ana hye eye